Pancingan dikit. Cobainnya kan. Namo. Mati ya lo. Kapal sih. Kena. Kenapa dia? Kena ya. Ah, gede ya. Gede guys. Strike lagi, strike. Narik lagi. Bang dapol jauh. Mantap.
Wih, babon katanya. Katanya mau dapat babon, guys. Asli sih, guys. Wah, iyo. Asli, guys, gede kan. Mantep, Bang Dapol memang mantap, luar biasa. Ada perahu nyender, guys. Nah, coba lihat, mantap asli. Asli gedengan, guys. Bang Dapol memang mantap, luar biasa. Babon, bro. Lihat ya, jerat pe. Kita ngacing itu kan depan nih. Bapaknya, guys. Bang Dapol asli gedengan ya. Lihat ya, jerat pe. Ampun. Lagi tolong. Ya. Aubil. Ya. Nah, film. Jubar, 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 jubar. Aduh, dikejubar bahaya, bos. Kok kena nyaran gini? Nyaran. Kayak mana ini? Ini nganggo mesin. Sini kan enggak Babon, guys. Asleng, guys, asleng, asli. an balong. Gampang kurang. Wah, oli ciri khas Bondet, guys, sampah. Sekian teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oli gede-gede. Kenapa memang mantap, luar biasa. Film.